Samurai değil. Lekin bu gençler için ama lekin bu yaşlarga kaplıklar yaşlarga biz ko'rganimizcha endi boshlang'ich bo'lgan ishni qatorlar ham ko'p o'rta yoshdagi ulkan yoshdagi kishilar kontaktda o'tiradilar. Hamda shunga ko'ra meningda Qozog'istonda taklif yasadim shunday ulkan yoshdagi o'rta yoshdagi kishilar ishida qiziqaraq shunday aytiblar yozasizlar, ideyalar bo'ladi. Siz yoshlar bilan ishlaysiz. Ammo lekin sizning bu aytiblaringiz bizga da qiziq. Men masalan sizni bir ko'rib tek bir sizga yubordi shunday aytasiz kerak bo'lsa yordam etaman. Mana kontakt qurishni so'zingiz ekansiz. Buni ishga aytmoqchiman sizga. Hozir men sizga bir-ikki sotsial shetda sanab chiqaman. Sizlar musobaqada qatnashib o'tirasizmi? ICQ, Mail.ru и Одноклассники. Mana ular qachondir prям bomba edi. Mening o'zimning internet bilan ishlab turgan paketda 9-klassda o'qirdim. U vaqtda kundushidagi ICQ-da o'tiraydi, Mail.ru agentda, no, Одноклассники oldi boshda bo'ldi, o'tiga email bo'lib o'tdi. Yashi. Unda endi degan u kishining sizga aytdim, big S kishi o'tiradi, no ICQ, Mail.ru kebek. Mana kontaktni Mail.ru agent Mail.ru kompaniyasi sotib oldi. Hammalarni kirnab, tomiridan olta suqqan kebek, bitiray, olta hozir men kontaktda kelishak ko'rmayman просто. Agar ular meni прям bomba yasamaslar, bilan приложением yo'nalsa shunda. Ular shu orqa planlar ishlar, Instagram, Telegram kabi sotsial shetlar ularni pagast soladi. Shu vaqtda Telegramda yig'ilishlardan nega bo'lar degan so'zlarga esim bo'ladi. Telegramda yo'qmaydi. Kontakt qilib Yo'q, men aytaman, yo'qolar yo'qsalar ekan. Меня полса международное право на музыку сами, когда телеграммные опсала, потому что Россия на предложение строила, не куря. Там без демократии, где я шел себя, без прочитаю жизнь, свободу слова, Сузи регату залмилась. Телеграмм был Сузи регату залмилась. Ama hazır çalışsanız biz var. Telegram'dan başında bu sayı başlayacak. Bu sizin seçeceksiniz. Belki bir şey gelecek. Belki bir yemekesi bilen utanı konuşmalar var. Bırakanlar klasikler var. Kontakta harika şu maymunga uğralan hazır durumda. Onlar için de siz bu kontakınızın kısalık diyebilirsiniz. Bizimdeki yaşını etmek için Контакт мен слушайтыңыз үлкендерге кішілерге отырып телефонда отырып үйде ақтарынып былай бір-екі сағат отырып үйреніп шындайларға үйре дегенде бізге ешерге қызық қазір енді музыканы ақшаға сатып аласың ярым сағат да ошқа все шуңа көре Я не бір сағат, кстати, потому что ярым сағат мен бір сағат. Может, меня автоматически обнаружил. Я тебе минут болашағым yok. Да, это так как artık devlet iktisat artık kire. İktisat artık kire, biz anda minimum sana uylamışım, безопасный санаймenen. Anda nesnesini okuyorlar, nesneleri Безопасность sözünden geldiğinde biz burada indi bizimde buradan doğru aşağı giderken hazır biz varız da kalpak aslında. Bu var bir kontaktan bir taraftan model olsan da biz varız da kalpak aslında. Şuna göre ya fazla безопасность diğer sözünün de kullanılan sözleri urumlukluğunda bir eğletim değil. Именно Instagram'da безопасность sanıyorsun, var. Күпкә защищенный анда биткәне бар. Бар, минем кашана 3 октябрь көне birinci страницаны 3 октябрь көне заблокировали. Sizin bir popüler kişiler, sizge indi olayla bütün kişisini bilen sizge oturdan yapasam şuna gerek olur. Eğer kişi yazılma başvurmalarına elverişlemeyken ama sızlık eğilirse gerek de durur, zamanı gerek de durur. Bilesiniz, hazır zaman şulay etəmən, köpülogi barına tırtalar mı? Любой нәрседен табыла ғайып. Любой нәрсені можно сформулировать, голосымен ғайып, все законы знают. Вот. А без мында это?
Закон про навигацию, я шпитами на Инстаграм приносишь раздел. Шоңғы теманы текерді шоңғы. Минуту. Можно вопрос, да, тоже? Айда отырып сәлем мұнда, мына бір шумына бар. Такой вопрос хотел спросить, вот, если по-русски. Влад, например, проводит часто оффлайн мероприятия, и ты встречаешься, правильно, с подписчиками? Ну, Ренат, я не видел за Ренатом просто такое. Он наоборот чаще, наверное, да? Я только предпредавно жили. Вот как часто просто делаете, и если ты проводишь, как часто быстро отзываются, сколько людей приходят? Такой хотел вопрос задать. Ты часто проводишь, в Уфе проводил? Нет, правильно? я в Уфе проводил 80 человек пришло. 70 решили. Это же быстро. То есть Это меньше да. дня пришло. Да, очень быстро. В Альметьевске, я не знаю, человек 40 было. Но там, видишь, я не афишировал это как мероприятие такое огромное. Вот если афишировать, то не знаю, сколько народу придет. Если так история скилились, да, то придет народ там пофоткаться. Я вот один момент такой. Встретишься с ними и что? Что им сказать? Типа, привет, медведь. Пофоткались и все. Siz подписчикlarla görüşmüşsünüz değil mi? İyi. Siz işlisiniz ama. Uzak boran oluşturasınlar. Mesela ben bir tapır jiydim, uyulayım Штатта, öncelik şekilde biz şeyler işte 2 saat yarım oturduk, bana başladık. Мен өзім тұрмышым тұрна сериядым чек шулай, қодарым айтылды. Мен енді шақырғаш, блог тұрында ғатым, демек тұрмыш тұрында сөйлеймін. Мәселен, мотивационный сөздер айтам, былай ішләгіз деп, Инстаграм турында ғана түгіл, демек тұрмыш турында мен шулай лекцияға әлемдерге ташамын. Көбісінше, негедір шулай шақыралар, көбісі мені білмей, ол қызық, и өзім білән таныштыра башлаймын шулай. Енді мен 3 сағат, 4 сағат сөйлей аламын, оларға да қызықтыр деп өзім. Мен бүтін теманы көтеремін. Но на это мероприятие же не звали, так написали же в соцсетях. Нет. Я свою сказал. А на это я ладно сегодня и вообще в сторис. Еще такой вопрос хотел спросить по поводу лайков. Это понятно, что у вас там больше 1000 лайков, 2000, 3000 лайков. Отключили уведомления? Если выключили, когда отключили и когда вы как вы умудряетесь так смотреть, что вот сказал же, у меня мама лайкнула, например, да, я вижу лайки на своей мамы. То есть вот это 1000 лайков, когда идет, вы видите своих друзей, смотрите, кто лайкает. Я смотрю, вот допустим, смотри, на кого я подписан, я же вижу, кто лайкает, кто на меня подписан. Я всегда наблюдаю, если не лайкает, то я отписываюсь. Нет, шучу. Вот, когда ты отключил, спросил, да, получается? Вот смотри, когда что-то выкладываешь, как водопад идет, ты за рулем, ты кушаешь, ты что-то там делаешь, это мешает, поэтому отключаешь. Я просто так и пробовал включать, и отключал недавно только вот. А так отключил я, наверное, уже год назад. Сколько было? Чувствую давление. Тогда уведомление лайкнуть. Ну, когда пост делаешь в Инстаграме, он начинает лайкать. И того, что Да, и того, что... Уведомление надо. наверное, смотрели, это мне просто истерия выгнала. У меня смс-ки только включены, лайки отключены. Так, басқа что уж келеді, да? Там тоже есть уведомления. В группе нет, получается. Они мне завтра не приходят. А в Инстаграме не такой популярный аккаунт. Ренат, ты сам смотришь, кто лайкает? Влад смотрит, например, да? Конечно, смотрю. Всех смотрит, да? Ну, во-первых, ты многих не знаешь, кто тебя лайкает, да? Но вот почему-то как мама лайкает, как брат, ты почему-то их увидишь в списке. То есть ты не нажимаешь на лайки и не просматриваешь их, ты просто, допустим, зашел и смотришь, так, лайк, секунду, лайк, так вот. А прямо отдельно зайти в лайк, сидеть вот так вот искать. Потом, что-то, поймал, порвал, что ли. Лайк, просто, меня туры келем, наш лайк. Бастон, Борисом, да, А я вот так делаю. Если мама лайк не поставила, я думаю, блин, лайк говно. У вас для фильм sizni videobloglarni deymi? Sizni bu videobloglarni maqsadi narsa, tut maqsadsiz narsa. Ой. Bu İrem'in cevaplarına değişim. Yani qisqa
Скачарына болмай дәс менә дөньяга кеше килә инде. Дөньяга килгәндә һәр бер кешенең максаты була. Һәр бер кешедә инде дөньяда эс калдырырга тырыша, инде кемнең дә һәр бер кешенең кеше буласы килә. Менә минем максат ул, мин үзем 6 яшьтәге сәхнәдә, минем кичкенә вакытта биредә әдәбият китаплары укыганда, анда гел күрәм, тарихи шәхесләр. Мин хочу, чтобы менә бу дөньядан мин бәхил булгач, киләчәктә миләгән зур шәхес булып истәмал итсеннәр өчен. Һәм менә минем төп максат менә шушы татар халкында, вообще гомумән Россия культурасында әз генә булса да из калдырырга. Чөнки хәзер культура сүзе ул Лев Толстойдан Абдулла Тукайдан түгел. Ул шул рәттән безнең исемнәрдә ул хәзер культурага керә. Чөнки Татар шәхесе буларак алырга телисез. Юк, татар шәхесе белән түгел, вообще шәхес буларак. Вот. Өзі сұрау күнесіздің өзіңіздің блогларыңызда мен көрем başağında кейіп кеткен тауыштар естілер, мен өте бойымдан қабыл еттірем, мен Ләкин яшәр булуы карый. Менә шуңа күрә сез әхлак тәрбиясе дигән әйберне күз алдында тотасызмы? Әзрәк кенә яшьләргә әхлак тәрбиясе биргән белән сезне алга таба. Мин сүгенәм просто сүгенәм блогта, сүгенәм вообще сүгенәм. Но при этом нәрсә? Мин үзем эшмим, контактым. Ну, вариант кермим әлбәттә. Әмма ләкин мин прямой эфирларыма да әйтәм, гәзитләрдә да әйтәм, инде кешеләр эшмәсеннәр, тапмасыннар, чөнки мәсәлән, минем өчен инде ладный егет кеше. Ладный егет кеше бәбә файдасы юк. Мәсәлән, кыз кешеләр эшләр, тапталар минем банкетный ведущий. Шуңа күрә минем күзләрем түгел, йөрәгем елый инде шундай бер күргәндә, һәм менә шул обратный связь бит прямой эфир вакытларында да кешеләргә өндим, чтобы андый нәрсә булмасын. Мин үзем, әгәр дә эшкән кызны күрәм икән, минем сразу менә күңелем кире кайта инде. Шуңа аралашканда да менә арамда минем андый кешеләр юк. Һәм менә сезнең сораугызга бәлки шундый җавап булыр. Мин сүгенәм, но сүгенү ул как бы син табигый үзеңә зарар китермисең сүгенеп. Әнә сез шундый сорау биргән сүзегезгә. Мин сүгенеп башка кешеләрнең минем караучыларның күңелен кайтарып биргән дигән сорау биреп торабыз. Ну, ничек кайта шулай килә инде ул. Ну, әле эшләмим, рәсем менә ничек бар шундый. Мин яратмыйм халыкны, рәсем иң беренче чиратта сез үзегезне алалар тиештер. Менә ярамый башына Москва белән йөрергә. Менә мин не могу Москва йөрергә, әгәр дә мин түгел, әшендә эшләп барам. Мин сынар икән, менә кешегә дә әйтәм. Алай ярамый, кешене алдыларга ярамый, һәм үземне алдыларга ярамый беренче чиратта. Yok, men bilasiz, men bitalarni aytganlar түгел, men ularning воспитаниесida ishlamayman. Ham siz bu savolga berib, sizlarga o'ylayman, mana hozir siz tatarcha va ruscha сөйләшәсез. Baltash tatar rayonida deb sanalar. Siz qanday җидегез bu сүзләр? Qaysi вакыт арасында? Qaysi вакыт арасында? Ничек сезнең сөйләмәгезгә бу сүзләр килеп кергән? Шуны да уйлаган. Сүзләр ничек килеп кергәнен дә белмим, менә барам кергән, устардан яргәндер. Аралашу күпме устарда? Аннан түгелдер, белмим, дәс. Ой, не знаю. Белмим, әйтәм, бу нәрсә чыккандыр. Мин үзем, әгәр дә теләгем булса, могу дип әйтеп менә. Саф татар телендә сөйләшә алам. Сүзне таба алмыйсыз. Юк, беләсез, ул бит түгел. Минем сезгә әйтим, китәсем килә. Безнең татарлар арасында соң бу вакытта ихтыяҗ юк татарча сөйләшергә. Безгә менә шу ихтыяҗны булдырырга кирәк. Шу ихтыяҗны булдырырга сезнең дә зур өлешегез бар. Менә шу татарча сөйләшү ихтыяҗы булса, татар телендә сөйләшү кешеләр күп булыр иде. Саф татар телендә сөйләшүләр. Чөнки мин мәсәлән әйтеп киттем менә. 6 сүздән торган җөмләдә икесе татар сүзе, дүртесе рус сүзе. Бу телне ярлыландыра. Менә шуңа күрә дә сезнең телне гаять үстендә дә эшләсәгез, үзегезнең сүзләрне куллансагыз бик әйбәт булыр. Бу фикердән мин дә килешәм әлбәттә, әмма ләкин бу фикергә карата минем үземнең фонд фикерем бар. Беләсезме, менә менә согласен, наверное. Менә татар теле белән проблема чыгуга безгә карады бөтен кеше. Не, әйдәгез, сез, проблеманы шишкәндә иң беренче чиратта үзеңнән башларга кирәк. Менә шушы проблема тууның төп сәбәбе ул без үзебез. Ул теге, мин кызык түгел теге, вот без русча шахта, без тикто сәлам татар теле үлде, Путин парада, блин, була русча, татарлар меня түгелме? Ул кешенең үзенә башлана беренче чиратта. Һәм һәр кешенең үз выборы, үзенең үз сайлавы, аңа шулай, ничек уңай шулай яшәргә тиеш кеше. Һәм мин беркайчан үземә йөкләгән булмады, динне, милләтне, культураны күтәрү. Менә дин минем үстә, культура минем үстә, вот мин татарларны алга дип беркайчан йөкләмәдем. Мин
Biləsiz, onun üçün üz uyuşmaları var, üz ədiyən ismi var kişinin, aları elədir deyişədir. O, bana sütü bilən kirməgənini, bana sütü bilən kirməyəcək mi kimdir? Mənə min tatarça siləşini görüb, baltaşları məsələn, bir şuvaşmalayı tatarça siləşməyəcək. Şuna göre min aytib etdim, min şunday, yarım yurtdayım şulay. Yarım o şey, yarım tatarça, вообще. Siz ülkəli kurmanız görüb, Siz dürüst aytasiz, siz uylarınızın, lakin əgər də siz özünüzün isminiz altına tatar malay, tatar kızı degan so'zni qo'yasiz ekan, siz ila tatar xalqining yuzini yoqtirasiz. Ani siz boshqa xalqlar oldida ko'rsatasiz. Shunga ko'ra da siz bu darajaga loyiq bo'luraq erishdik. Qo'ytuva qo'yan tatar kızı bulat, bravo. Evet, fikrim. Bu problemlar çıkmış, dolayı yazıdır, fotoğraflarını okuduğu gerekli bozulmak yemedir. Şahsen benim milletimizge ihanet etmem. Ama bunu konuşular kutladı. Midesi bu sırava cevap verecek misin? Yoklab. Davis. Momkın fu. Аргументы и факты интервью алды. Менде телефон кабызды, сөйлеймін. Мен сізге бір мисал келтіремін. Біз оқыған шақта мен үш мектепте оқыдым. Башта орыс класында, татар класында, орыс класында. Оның біріне біз енді бөліндік татар класына һәм орыс класына. Біздің орыс класы егерде Европаяны оқыған татар тіліне енді. Бұлар қызарып, пішіп, ісіліп, шыға құтылуды анайын шундан. Апаны жылатып, кересің онда, түнсі жылы шундай, деген, аны, жететіңсіңде. Қораға, неприятно, қоршай. Мәтем, мұндай шақта мәтем, ол, тегешім мәтем бұларға мәне, обязательно. Алар бетім, қазірді бірсі, бір елден қанымын. Шул, мисалына, әмпемені олабатты, шуны қалдырды. Из контекста просто мои слова взяли и все. Шуна көре... Сіз тура әйтмәдіңіз. Мне обязательно добровольно... Нет, бұл ситуация болады дейшім, ол обязательно, бірақ бұл ситуацияда. Сіз ситуацияда қарап өткен... Әйдәгіз, Ол просто анасын енді мен шалтаттым, корреспондентқа мәйтім, или сіз мәйтім диктофонға жазылған, или шул язғаннан мәйтім қоясыз, либо енді бүтінмей алып аласыз. Ne işin var ya, kendi bulmadı mesela. İşte bulmasın. Bu misal енді әжібіләндей қоя алмаймыз да, этикет бойынша, геджетке қоя алмаймыз, шуға көре алынмады. Айдайым да сен сұрауға жауап берейін, айшыл олмасан, ямадан бересіз сол сұрауын, һәм мен саған контр сұрау берешекпін, һәм сенің менің қарадыз. Айдай. Так, нет, сейчас нарушение сферы такое, что ты он, короче, давай. Блин, ишетмей. Балдар тілін еректе болуға дейіш. Айда мен сені сұрау берем, әмін әкенің өзінің фикірін шығарып айтшы. Мына ойлап қара. Сенің есімің үшік? Айда сен Ваня дейді. Senin yaklaşım burada. Да, ничего себе, это совсем другое дело. Допустим, сенің есімің Иван дейді. Еме? Там сен біздің Балташта Удмурт ауыллары дейді. Солай ма? Иван сен Удмурт дейді. Сенға татар тілі ғұмырында бір қап тапқына керек мәйші. Көз алла. Сразу cevap veren çünkü Ну, допустим, Балташ шундай бізде 11 миллиард, бізде 11 да татар тілін біле. Әмін әкен. Ойлап қара. Сұрау. Сен Иван. Сен татарсында қаларға ойламайсың ғұмырда да, сен кетесің Мәскеуге. Әмін әкен, сен орыс тілі керек. Там сен атнасына 6 татар тілі кіртелері. Там 4 орыс тілі кіртелері. Сен ешәрейдің бұл жырақта, әгер де сен Балташта тұрды, сен болмай бүтән кіші болсан. Сен шулай десең, çünkü сен татар кіші білесің ме? Міне мен бұл уақытта өз фикірімді айтамын, çünkü мен шулай менің фикірімді міне айтып шығарып, неге дұрыс айтмаймын? Бұл менің фикірім емес. Не үшін менің фикірім дұрыс түгел? Мен мектептәшті, мен татар оқытушысы, мен мектептәшті, менің есімім Ксения, мен рус кішісі, есімді, әкей мен татар. Siz қазір айтасыз, татар тілі 6 сағат, рус тілі 4 сағат деп. Siz бұл мәліметті бан алдыңыз. Бұл мәлімет дұрыс түгел. Бұл мен Иван түгел, мен Иван бұл мәлімет алдым, мен ойлап шығардым әлі. Siz неге рус тілі 4 сағат бересіз? Рус тілі 4 сағат түгел, рус тілі шулай 6 сағат. Ол мәселе башлангыч сыныптарда азырақ берілсе, жоғары сыныптарға көбірек береді. Сене ғафуйтіңіз, мына сәйттіңіз мен фикірім дұрыс түгел. Yok, siz dürüst öykmədiniz ipini aytib, dürüst məlumat vermədiniz. Мен шулай, бұл Иван түгел.
Kurtardı bile baltaşmalı etsin. Поражение ситуация. Сәгатьләр юк, мин бит әйтәм, мин башым фикергә, мин кагылырга тырышмыйм аңа. Чөнки менә Ринатның ничек искәгән килә, мин дә шулай тәшәдә. Шуңа күрә мин бу ситуация үзенең фикерен әйтмәячәкмен. Ул минем үземдә калачак. Мин әйтергә телим, менә бу проблемадан сездән чыкканым гына. Бу проблема чыкты от того, что кешеләр белмәгәннән. Белмим, мәктәптә ну, мин белмим. Беләсез, анда любой татар кешесе ул татар теле яклы. Мин үземә татар теле яклы, әлбәттә. Мәсәлән, дөрес. Мәсәлән, инде ул бит син килеп еңә дип мине киткән кебек. Әмма ләкин бу очракта мин нейтраль булып калырга кирәк. Чөнки ул минем түгел. Мин үземнең блогымнан барам. Мин сәясәткә кермим. Сәясәткә Шулай ба? Ярар, шулай. Söz gerekmedi. Siz İspanya'ya bağlısınız. Millet orasına yaşarken millet orasına iktidar bulup alanı Yok, bilesiniz. Yok. Bile bu şartta Kovatır misiniz? Rezilya yapar, şunu dematır. Bilesiniz, rezilya yapar. Önemli bilesiniz bizden tolerant bulup kalarak gerek bu şartta. Tolerant. Konfigurasyon bir girip okulda çalışıp sen prezident duyuyorsan yeterli. Boltaş'tan da inimizi üstüne şöyle. Nişik prezident var. Tolerant ötlerini bitirebilsin. Tolerant bulunuyoruz buran başarımızda bütün kişi. Kaçtık veriniz, şorttuk veriniz. Nişlisin. Bırak. Tolerant bulunmak gerek. Buna bizden millet bulan kebegini, buradan milletler de var. Alarını da hürmet ettirmek gerek. Bilesin mi? Buna bir vakitte da sinime tolerant bulmasan sen yüzüne şikler koyarsın. Tolerant olsan sen şiksiz bulasın, anlasın mı? Yok, tutma. Direkt, bilesin bırak. Men senin fikrini тоже yaşarga tegishli bo'layman. Ammo lekin tolerant bo'laymi? Bu sening ko'nglingni shistlatdi. Sen aytib qoramsan shiklar bilan kishilarga. Anlaysizmi? Biroq sen tatarlarni hurmat etgan kirib, sen ruslarni hurmat ettirgan deyish. Shu boshlarni o'qitlarni chunki biz butunimizda kishilar, biz mana shu shazirdan to'xtab beramiz. Senda ayrim bir turli qon to'kilmi? Bizning borimizdan shu qonlar va borimizdan Alloh taolo qoshida tegiz. Eshitdingmi? Anladingmi? Yo'q, bizda hech qon to'kilish yo'q. Biz bloklarga koyduk. Hazır fikrim neydi? Mesela 9 kişi, 9 tatar. Bizler yıllık siyasetten bağlantılar için kiler bunun için 5 olaz. İşte bu tatarların taryantları. Niçinler ulus taryantları? Niçin o tatar siyasetleri? Biz orada taryant olduk. Bilemeyim bundan herkese ki Ivan Grozny. Bak bırak tatarlar evet Ivan Grozny çok. Oldu mu? Biz bloklar temasına koyduk. Yoldan. Ben yüzünü уже парить. То есть офутили с используя партида. Ben capoeira'dan özür. Большевик. Biz belki Ünlü'nün korkusunda da benim meselem bina kısıtlı aldığı belki başkalarına kısıtlı. Bir kere de eşittim mesela da olay bir korkusunda Horazm bilmiş video akauntta tek anlamadım koysu vakıfta bloktan şuay popüler bu. Bir şeyler bilirsin, belki bilirsin. Секрет успеха деген нәрсе бар. Темаға. Біріншіден кім мені біледі, кім мені қарайды. Біраз сіз тарихны білемін, че барлық білген. Біріншіден мен өзімнің ауылымды бек қайраған. Негедір ауылымның дамытасы келді. Мен өзім Түбәншаудан, ауылым Мамадыш районында, кішіге андай интернет жоқ. Ауылымның инстаграмға қойдым, кішіге әдемі қызық түгіл. Түбәнкамын кішіре башладым, Түбәнкамын қызық түгіл, Татарстанның
ko'ya boshladim qasam. Shundan so'ng endi men videolar qo'ya boshladim, prikollar qo'ya boshladim. Gruppaning ismi edi Tatar Comedy. Tatar Comedy bo'ldi. Men de bu shunday tiri gruppa edi. Chunki men butun ishga javob berdim. Kommentariyalarda postdan qo'yib turib, oralashib kishilar bilan endi kishi so'rayman, "Sen kerak. Mana meni kim deb uni to'g'ash maktab CV. Uni kishi bo'ldi, men seladim, men Irina. Davay o'zim turna sila boshladim. Turmushim turda men de приложение ko'chirdim. Videolar yasay boshladim, og'ilni tushira boshladim, o'rganchilarni tushira boshladim. Shundan so'ng ikkita bor. Endi birinchidan bu bloger bo'ladi deb o'ylardim. Biz maqsad edi uni. Если boshqa o'quvchilarga tushirgan, o'zini qo'shadigan Nima umuman boshqa kishi so'ray boshladi. Demak, kishi negadir qiz, meni qiz deb o'ylagan. Negadir degan layklar qo'ygash, kishi bilan motor aralashgash, yo'qmi? Shundan so'ng men endi butun Tatar Comedy bitib boshladim. Aytam mana fikr keldim, aytam o'zgartirdim, aytam o'zim turmush qurishni boshlayman. Siz rizamı, ko'rsatmaysizmi deb siz rizo bo'lib, men уже ondan so'ng fotolarni aylantirdim. Oqtarib qarasam, sonda butun siz yozilgan shu post-etganni men o'zgartirdim. Tatar Comedy butun boshqa turmi? Rizamı. Privetman. Boltdan o'qiganda men hozirda переводчик bor, tarjimaman. Men o'zim bitnoshar to'g'risha сөйләшәйdim. Hozirda sizlar og'ir сөйләшәм chunki o'yin bo'sha. Shu vaqtda tarjima etam, to'g'rishaman. Menim So'zlik zapasi. So'zlik zapasi. Ayman, yes, men elbette сөйләшәm. Men Şurada qaramasdan mana shu avulda o'zim shahar malay bo'laraq avulda yashab, mana shunda 2 oy, 3 oy yashab, mana shu foydasi tegib, более-менее azmi kutmay сөйләшәм. Андан соң баштарак уяlaydım, мен татлар малайдыр, мен татлар сөйләштем, ишеп син жүндәп сөйләшә алмыйсың, тәртип булды. Шунда карамастан мен bilмәгән сүзне, шулай менә белмикән, кешедән сорыйм. Kişi cevap vereyim de bilseyim nasıl diye üzüme kendini yönelim. Şurası şurayı söyleyeceğim. İyi bağıştı. Başta o'zingizdan turadi. Mana shu tip temasining bera boshlamadim. Başta o'zingizdan turadi. Menda mana shunday zo'r misol. Menda разговаривал очень плохо. Я бы себе еще как-то себе Mana hamma o'sha yashab ketsam, omonamida men tatar bo'lish, men akcent yo'q. Давайте скажу пару слов о русском, на русском языке. Дело в том, что все, когда меня на улице встречают, все начинают разговаривать на татарском языке. Şu an çıkıyordur senin. Sen onu kişinin tanıma, o gül aktual olacak, ağolun en aktual tema ben tabii. Tatar Comedy degan akol başlandı, Tatar Comedy degan bir. Abine o hazır mesela falan tarihim biz güzel evden temalar söyleştik. Men de iki aydan oldin birinchi evga tushib qo'ydim. Endi vaqtimni ketdim, men qo'yardim. Aslida hech qanday metaniyatda paradim qo'yardim. Chunki vaqtda yo'q men bunga zo'r proyekt boshimda endi bir-ikki soat tugul, ana уже oldin material jiyib, mana shu qo'yasiz endi. Ulanib, yasalgan shaklda. Qanday Şunu sorumda benim yaşımda kişilerge şuzayda. Şuzayda biz fikrim. Siz neşe buluyorsunuz?
Шпишмок һәм Мағыл темасы. Сезне туйдырдымы, юкмы? Бәлки туйдырды, бұл сөйләгез. Дұрыс айтасың, давайте. 6 часов придырдық, 5 часов придырдық. Қайта ғады сен ламаны. Yok, это важно будет. Я не пошла, Завидую. Мене не хавало платно мова потрачу. Материал ют, а у меня отдала, а он уже активно себе. Все это время. Шпион хавал темасы, но... Білесің, мен менден қарап, мен әскішіге жазылған өзім. Менден қарам үшін кейін. Мен мөхимрек, чтобы менен қарасындар. Любой контент-мейкер, бір контент жасағанда, анан, чтобы сильно қарасындар. Мен тұрмышта кімдір театр деп алсақ тұрмышта, кімдір ол театр сахнасында, кімдір шул театрда қарай жылай. Мен мөхимрек, чтобы менен қарасындар. Мен өзім кішіден қарайам, біріншіктен. Чүнки бәлкім менің юнәлішім шундайда. Чүнки мен кімден де қарап асым екен, мен айтар, потому что кішілер бек көп хейтерлар болады. И кімден менде проектларда қатнашасым келе. Менің соңғы арада қазіргі уақытта Мәскеу блогерлары білен таныша башладым, әкірден вайнерлар білен. Мен қазір келешекте алла бір сәйвалдасын хочу Мәскеуге барып қайтырға, тамара шундан уже контент ясарға алар білен бірге. Чтобы не только Татарстан ограничивать себя, и Москва, Россия прямо желает Самара, но при этом хозяйство это блогер Тусарбар. Москва, Самара, но при этом шум Россия самого дела. Ты как что учишь? Синадо сразу. Селет и это. Селет проект. Мне вообще селет волосы. Сәрет боласы, міне білесің, сәрет, міне даже, менің үйме Носкидағы сәрет деп жазмады. Шында, міне менің үйде, ерте гардеробта сәрет деген бұтын сөйлем. Бір күнде жай уақытта міне алай болды. Біз бетінде мен өзім балалар білем. И сәрет болдыдан, сразу бүтен организациясына лагері болды. И мен сәрет киімден үйім дәген, алар айтар, юк мәлесіне бүтен киімін дер. Мен үшінен де бүтен киімін. Çünkü bütün jüri seyret деп yazılan. Ben bitinde не могу. Тутырырға футболканы тегіп отырамын, işte bitinde seyretten başka отырамын. Мен seyret баласы, çünkü мен өзім seyretте өстім. Мен seyretнің проектларында қатнашам. Һәм seyretнің алып барушыларының бірісі мен. Шуңа күрә seyretке менің биктен менә мәхәббәт, шүпшін менә өзінің балама була көп мәхәббәт тусам. Шундый жакшы. А сіз кімді өшкейсіз, өкейсіз ме? Өкейсіз кімді? Жоқ, мен екеуі деп бітіргенмін. Аллаға шүкір, сізді алқалық шейіп тұрасыз. Жоқ, мен бәйрәмдер ұйыштырам. Бәйрәмдер ұйыштырам, енді біз алып барушы, мен сізген сізді бәйрәмдер бәчесі. Түп шүгір бәйрәмдер. Мен маркетинг өлкәсендә эшләп шактый вакыт, bundan журфакны бетердем, журналистика өлкәсендә дә эшләп алдым. Ту журналында да эшләгән вакытым булды, университетка җитте дә. Бүгенге көндә минем төп эшем SMM белән бәйле, ягъни шул социаль читтәләр белән. Гомумән бөтен яратам, мин аудитория белән эшләргә яратам. Аудиторияны өйрәнеп, аларга нәрсә кызык булганын аңлап, алар белән диалог корырга яратам. Төп эшем шуның белән бәйле. Бүгенге Мен үзем 17 яшьтән эшли башладым. Хәзерге вакытта 13-нче эшем. Беркайчан да эштән курыкмадым. Киткән эшләрдән начар киттем мин начар эшләрдән түгел. Инде уку вакытында 5-6 эш алмаштырдым мин, теге зарплата күбрәк булсын дип. Хәзерге вакытта шулай ук Центр креативных технологий Луна без төрле бәйрәмнәр үткәрәбез. Подключителәр инде. Башыннан ахына кадәр. Ашагына карап, артистларына карап бүтән сүз. Синең заказ ясарга була. Килдер түгел. Yazırsın. Бұлай енді мен сварщикта болып эшләдем, охранда да эшләдем, телефонларда саттым, перевозкаларда эшләдем, отдел маркетингда эшләдем, үч банкта эшләдем мен. Общей сложностью где-то 3 жыл ярым стаж. МГИ, Московский гуманитарно-экономический институт, это филиал, Тубанкам филиал, и банковская школа Казани. Ну,
Oku'nun bir faydası hakkında. Meni o'zimdan Bana göre önemli. Şap bitti. O'zingdan tur. Вот, mening o'zimdan ikki yuqori bilimim bor, birisi hindi iqtisodchi, ikkinchisi tarjimachi. Tarjimachi ish tilidan bo'ladi. Rus tili, tatar tili ham ingliz tili. Iqtisodchi, management o'qidim. Shunda bilasizmi, o'quv kerakli bir o'g'il, mana keyin sen o'qigan vaqtda bilim olmaysan, sen o'qiy olasan. Sen maktabdan chiqasan, sirroy material bu. Sen просто maktab u turmushga kerakli. Sen universitetda o'qiganda, kollejda o'qiganda sen bilim olgandan ko'ra, sen жизненный опыт ish bo'layotgan. Turmush tajribasi olasan. Shunda menga masalan men maktabda, men universitetga kirgach, men sahnaga mindim. Men 7 yil o'qidim, 7 yil sahnadayim. Men даже diplom berganda, men diplom berganda bizning direktorimiz biz от души kulib oldik. Chunki men bitim o'qimamıştım. Men o'zimga keraklisini oldim borasida degan. Men tub fanlarni, o'zimga kelishibda ko'ra turgan fanlarni o'qidim. Narsaga, men agrar universitetda o'qidim. Men iqtisodchiga kirdim bitinda. Ammo lekin bizga o'qituvchilar masalan chiqsa so'yirman. Men narsa bilmayman, men taqraman so'yir. Iqtisodchiga kerakli sanayman. Ham men o'zimga kerakli sanaganlar men o'qidim albatta. Ham universitetda yaratmalar bitinda. Agar siz o'qimasam, endi o'qituvchilarni deb turmasam, sen yaratmalar. Bir yerda deb turman ishlar yaratmalar endi. Men nasrlar edi. Brasil bitinda o'qitirasan hozir. Kolxozga baqash, narsa deb aytasan. Men aytaman kolxozga baqing televiziyaga ketaman. Ham diplom olar oldindan men 2 oydan qolib televiziyaga kirdim, ham 1 yil bo'yi ishladim. Men aytgan so'zimda turdim, men o'qib bitirgach televiziyaga ketdim sразу. Shunga ko'ra o'quv ol anlatmaydi, что sen именно mana shu yo'nalish bo'yicha ketishsan. Chunki sen turmushda определяется не 18 лет, а уже 21-22 yoshda определяется ishlar. Да, вот. Я хотел работать сюда. Тут болтаешь про это вопрос. Ну, ушла просто, я таш. Брат, Он срок. Ты трудно или нет? Ты трудно. А я писал. Я тек шундай ситуация. Давай шундай ситуация. Ашылган сен Варма планета. Яңа планетада. Да яши Блогерлар. инопланетяндар yok. Һәм шунда җирдәге һәрбер милләттән бер кешене җибәрергә кирәк, чтобы милләтне тәкъдим итәр өчен. Менә сезнең өчен, сез кемне җибәрергә хәзерге көндә яшәүче татар кешесе? Безнең милләтне тәкъдим итәр. Кем җибәрмәсен үземне? Сау. Мин барасы Татар милләтенең йөзе дип әйтик хәзерге көндә. Сезнең өчен һәрбер Мин имитативмен канал театра артисты, который мен шуны җибәрмәй. Мен ашы просто. Аны уйнавышы, мен албыра татар шундай татар кешесе, шундай сәләтләргә тиешле булды. Аның бар яктан дигән сәләтләр. Шуңа күрә безнең динне, безнең милләтне, динне яхшы итә, безнең милләтне ул менә дигән күрсәткече булыр иде анда. Имитатив. Анда бер 14 яшьлек кыз булса, "Элвин Грей" дип килгән. Bu soruğa cevap verelim mi? Менде шулай ук бәлки театр кешеләренең анда бик якын. Чөнки алар менә шын татар кешесенең образын бик талантлы итеп башкара. Шуңа күрә Әтиңне җибәрәләр, әтиңне. Мен өзім китмәсем, потому что мен анда да. Нормально. сораулар биткәнме? Сораулар биткәнме? Самый стойкилар калды.